Isambula na wekanda na ndoba tatoma ya na ngona boru taki na ngona ni baki keli en Radio Fiji wana ndo mwibiti ke na FBC TV. Enda sarong aditi ko na kena sakali baki na tubu ni bayang tagilabo ni nonda mati ni tu membalati ko na ronondolu rosangabulu ki na ronondolu rosangabulu kandua. Ya ni kuwa enda kalunga tabali bu ninda na vital no tiko ya na buku ni kai botakai na ibada bada. Taba bilang ni rosati ko na nonda bulangi. So ni tani ibuto na Director Boda ki ipeli na ua na Chief Auditor Objections Review Team may na tambana ni Kastamba ki na kumuni ni bada ni mati ni tu aromay nanda bulang itiko yan ang una boro tiko mo. Rosam bulo bilang na biyokani. Bulo na ka wachoni na walew na singlew na sinindai na bisuray tiyak tumen na baliwalis. Pero kinakikiraw na bito kanime kiro may ngusui kita tiko na wala ni kumuni pa ni nonda banua na kena me sanga itu nga me osei so na veka ndo donu menta pararam teki na lewiti ena oti na kena me kadiba kena itu tu bagai labo ni rona ni ambaki ronondolu tin ka ronondolu tin rosangabulu kena ronondolu rosangabulu kan dua turna ngona binakang go bombula raramba nanda sana turang viti na vera turang bale kena be marambale ni nanda sana tin kaba ni bula benak ratu chun kaya klasa bambula rarambo no komputoro suntan yo kaya mo bambula mndanga na kor ona nito liu ni bonua na turang na rambas mendele mukut watanga kini rana ngase ni bonua rana watawo no tiko kaya talaga mo bambula talaga birto na nito wasos na babar tu bibakan itu kuna buku nikan karab itu kuna wabina kata ini balu tu mai kino tambah tahu kino ambulan suku turan tal kas hotel ngakian itu bakat tahu mau sini mata ser balu naka metik utang mentang ada vital no en ngauna boru tikongo so na visau sabo itu rena buku ni kena kali itu kuna itu betul ni bang tagi labu ni nanda mati itu bukan bimbi na kai boto kayongo ni boto limun pun erna borong tu erna via kilasar na dina ni tuku sakali bakin na bidana singa sauti na vale wachon o womota me womota tamanda me kirona tuvana manda na nero itu ni bang madala matai kirona tibu taram da mai na kena tarai mai na kena do mai na ya dana boy boliki na mai bonotan bayar nandan bisnesi baka kina biar na len benua me na otia satu nange ngoleba ni na benua ko me ngele wato kai na income tax wato na tax ne be kambaniso na ve tu wada basabaru tak na matentu ve ir ke dengo na len benua baka kina biar na be kambani na singele bina sinenda ye kido na biar taras ranga valeu na ve tuba etarai rasarangai ni vale na le ni beno na bebe sawe na kena sangai me bandro ibira na bebu ke na ngona ndende da bati mengo bina wacho ni na obombota na lomani rosanga bulu na mbaki di dibani na lomani tulusanga bulu na mbaki na kena ndo kadi bagiti ko na tuktuk bagai labu na beno obombota erna bandina tia utal mangaki na nogito ka ningo na tubu bagai labu na mbaki ronondo lu rosanga bulu kina ronondo lu rosabulu kan dua engin dua na tubu bagai labu tarai sarap kina bagai labu na ipakata ba ni kena komen na yaya ni nondo beno na vengo no sawoti do tarai tunga ko mendo baka me bakarau me tosta ke merani komunikina na ipakata ba merani wangulei kina kena ngaravi na ngaun sala kena be taka tali ni matentu ngata ni matentu lain non tuan iyo na ambakingo bisa upakan tu na rai ni matentu no mai kadiba kana nonda budget ni ronondol rosangabulu kan tua na kena pakalutuki pakan tua na ipakataba ni beya dokumen bernotai Enggo wili talanga kina na kena pakalutuki na ipakataba biso na daw buliaya kardo tango magitu me na wana matentu na be lom ni bita na baksaut todo ko na lebu ni ya etarai na lom ni ambakingo endono undolu
ono nandrau wasanga ulpul kabitu na yaya go e tikbu saranga mai wana kakana ndrau le yado wana leni manu le yado wana yaya mbuli na ivava na iviu na mbeki ni buli na isulu le tarasareni na yaya baka liba so enda do bina kata me ndapolia me ndo bangatakan on tabale go me baka na TV me baka na washing machine le wili sarba kina wachoni na motoka kina lori era baka lutuki keve na kene baka taba na tuto baka labo nyambeng na vale bo se mo kuria wala na ya na labo na ya kado duruma na tabonu na duty anda do somo ken ya na rongo tal chunga ni sama bakal tu metal ngana maten tu na hukun tu bagi labo na bagi sa ko runo dulu rasa bulin kina runo dulu rasa bukan dua so na ipata baleliu e bakata kana stem duty na stem duty ko na ipata ko tanto sauma kenda na leo ni hono ke ba kenda boli bakam da boli ngele se boli bale se me transfer me tukitaki na title ni don ngele mek esa tukitaki na dam ona soma ken don ipata apa ka toke chuko na stem duty ndu bitu na kena matangali ndu na kenda transfer ndu tolo percent ni keni na isau ni kaka esa bolia se ni kondo bianjina utala na banki tapi ngono kete ngai konjina no application na nga la ko kendo jina dol ken garwa ke po kai konjina na mortgage ngai tu ndu laba kita lagi na 2.25% ni no munjina mbale to tali bata ba ena kana na rate 2.25% muso teu turnata do mandana vingula kala ke brona biokan aki kimni kan dana ndo boto mena nondango nongo ni beri nanga bakuri tali tungona vital noa ena ngono boru taki nondanga una ni baki keli ena radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. Nanda ngauna tiko ni baki keli na radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV romai nanda bulang itiko chone tani vuto na director board ke epeli na ua na chief auditor objections review team mai na tambali kastamba ke na kumuni ni voda turang epeli na vale bo rotos o ada boto chuko membalata na kena sami buku di ndo ne bata ko na stem duty kena membala iliu kena ndo lakukan ke bakan ndo na nonda be boli na nonda agreement na ibola mini be identina tindu ko yani begitu ndo stampa takarawa Desember ni laki waktu bakan doni ortu na register of title sana kena biso taki esa bolai kina tamu na nangele sana bale ya metek bu main na mateni sing no blok sita sana boko kete bakan dua membale sana baro rota sana bikin delen bonua matai sana baro rota kana kena karabi nan mo laki taka na kena sana boleh biko na title kena karua wasana sakatal kan isu punto ni bata ento de bukile busa ngara na matintu na kena sanga minda bukene lu ne bonua na ngona ndende nta sota kaitungo endo ya na stem duty totale na STT o wato kaitu na service turnover tax ne bata ko keta do so mo ke banta do be ngante ambaka na hotela do so mo chunta ni bata ko kaitu na social na service turnover tax on paciente ko talang ko sambo ko livi endo do so mo na bata ko ke banta la na hotela senta haita kana rental car senta la ko na bono ni ngunu vale lalo que ko saran boke de bagan do no paciente ko bata laki nando ni bata do so mo ko bata ko na ikel na environment climate adaptation levy ko talanga sana pima mata mina china paciente kita sana toso ngaki na 5%. Embelasan dana bibu gile bu beken dana lino bono. Mata lagi na beken dana lino bono tentu ba chukula kona sona bono senda rente chukubek. Babu vale nandana vale. Hala baka chukubek dana kwatoki ni vale na vet. Me tebu mena mateni singa na bulo kosita.
sana pakatambu iki ni lava ki ni pata ngona bet be ra chiko na housing se ra rent chiko na be na flat back as era chiko kina babu vale wakati chiko kitu me dwelling house chiko kina babu vale sana sini lava ki kina ni pata ngona bet iki mambal sana tambu be kwa toki ni vale mena lava ni pata ba imbal ko tala register tu sana mena di register mena ka bet sana misana pakatambu ibi kwa me register na bet kia baka idi baka chona business baka residential rent baka sona mu teman orang kaki balak so tala baba sa palut musomai uru ni bakurina nomro mata naka wachone tomananga na ipo mata le na kango watakando tu na lo matartaro vikenda na lini banua se ni sama ikade vai ki sa na vesa sa lutu sombu na be vakata ni ve ya enda kota mai valange sangai tu tar ena tariki me vakata na vive saungo ko na ko vinakina vikito me pamatala me kito wararam te kimni na huna ado kina sona matagali ve saubango ke dare tamanda na ka to na makete na ngonendai ne ndaga ingonda liboli dana rede chiko na kenro undu ini sau na ya embuli non to vanua wata na ya embuli mai pavalai verango endau saule buti ko na ya eboli mai valai toromanda kendo na flip-flop embuli chiko evichi endo e come valai endo donu me saule buti ko come valai beta ngona ngona kenando tango maki chiko o irana ndo embuli ya non to vanua do lava ki chikina na iba kata lebu ira na matagali ya koroni bul non do banu ko mai valai go me buke ati ko na kena bula bagaila na company mbule chi na ya non do banu e biso taka bakandu na rai na matentu na bango sa sulia saranga bakandu na matentu na ngalala melutu so butalanga ne kata biar na matagali ya talanga mbuli ti ko non do banu ko darani ko mai valai guys sa sulia talenga na dondonu weekenda na ito ke weekenda na leo ibiti menda gai volia o de virango e sauraora ni sa lutu sombu ni sa kota ni ne pakata se lutu sombu ne pakata verna ya kor kautu me valengo kenda sa nama kasaranga mena lutu sombu na sonia yango ko hona we pakan drechi chiki na weekenda na leni vonua ni borong chuma na kabina kan ni singin dai ni ndo libul bango sono ngona sanda ando re nga boleh tu bango lut sombu da sini kila tomanda chugo na matagali ya da ba nda libul ye chugo ko mai valangi se tuibichi se nada para kene sa uiliu nada para kene sa ngonongo endua na ya kito sando vivu kisar kina ba lebu werna leni buno na ngonongo werna ndo libul motoka ni nakena do kadibaya ki nakena lutu sombu na soni motka kito santo tambaka chiko na pepa baka kena na nito tambana ni mona liba na ve motka kere reato mai viti wata nakena do watoka itu nakena landing cost ber ningai do tanga kena no da tumbu na ve kambanye koya kito do buke ire kina beleta vina katiti ko nga me kito yan rava tal tunga wil talanga kinorto na consumer council na kena pasitaki ve ira na leni banua na bebuke na lutu sombu dia bakata batamangu endo donu menta pakila serangan na leni banua tongo sa wili kina na kakana ni ado sarmenda mai na tomata sa danangai di bangko apa na supermarket sandaron di bakila na tomata sia na leti sia rabolita gitu na supermarket di sa na lutu sombu na kena isau nongo kaya ka tul talanga be bande tikina be biwa sekina weekend na kamina sinende ngo ochoni weekend na do bako ya tu me balangi so weekend na do ngande nge do murta ki mena nande ya se o be irna biokani ko rachu me balangi sortu me Australia New Zealand rendo boka wako ya mai na singani sud na singani mate verdo me bibu kitu weekend na koroi
Gaindua na ndre levu kita undo so tawati ko na kena ngandre vi me kauna ya ngone vi korokoro ndo tu na ni to ngandre ni vi buke iyo e tu tal tu ngana lawa e ke bodi kito me kito ndo takaba kina ni to takataka na ve ya ke de va ko mai bana wanga buka se bana posto besi endo tiu ngana kena la kito usulia banan raunandol Maso tiau ke mendora biokani ndo tala mandana vengo leka ni berni ngai va kurita litunga na vital no ngono bo rutaki no ngona ni vaki keli and Radio Fiji One ndo moiviti ke na FBC TV. Nonda ngoni tungu ni baki keli na Radio Fiji One ndo moiviti ke na FBC TV sana tosari tungu na vital no en ngona boro tikongo. Mina ka wacha ni to manti ko nano gui ko matala wana ya ko ka uti mai valange ndo rendo pa ko tamena weka rangwal ti mai mena singini sudu na singini mate na be yongongan nanda vanua akina be bukini tangi lamba na walubu kito ndo ela na tunga na vanan raunan dola na ya ko mai vana wanga buka wata ke posto bes mai na vanan raunan dola ya nangona indua na ya sa sibie ke na vanan ron dola ya kito sanando lava kasarangan na iba katapa mai na isau ke den ya turmanda ke vasang vanan rau gayo ba chiko na 5 bulan dola kito sana torke kumuna ke den iba katapa mai na vanan rau 5 bulan dola orai ni kito suliangan na vanan rau kito sa kumuna ngana iba katapa na 5 bulan iyo na bibi sa ulebu eta kana baking ko wacho ni na kena sa tusoi talenga na insentif ngo kina ya era pa ko talenga menawang iliu ko tu ba matal ta oti solinga bana ya ba ko mai bana buka patana ya ba ko mai bana posto besi baking ko matai sa soi talenga kina ya ko mai panawang kira karua mai na vanan raunan dola kita satu saya kena matin tu nangono go kina ruana undolu nandola kene bale wacho ni sarani rap kota mai na be ya me soliver na kanda me ruana undolu nandola na kene sau ena sini komunikina na ibakadawda kena katolu wacho ni ke sa manisivia na ruana undolu nandola na takapakatapa na kumuni na ipakatapa may na isau todo ni ya se nadapa na be isau bongo wacho na be isau bongo sa biukina na lawa ni ke sa sivia na rona undolu kita usana musukatani na nomu ndondonu na rona undolu kita usana ngai kumuna nga na ipakatapa may na ilavo ko sivia rona undolu tormanda ke komai ni baka mai na ya ndo baka to mai na ya mai balangi na kena isa auto doko wilikina na kena ifonto ni wanga rona undolu 5 rau so kena bale ya sa sivieti kona yala ko togera na rona undolu iliu kito sana songo na ipakata mai na rona undolu 5 rau iyo na besa ubongo kita usana suliana no rona undolu na lebu ni aya na rona undolu kita usana ngai kumuna nga na ipakatapa na 5 rau nanto ana besa ubo na mbingo ya sa wili kede tukina na ya kede sa kaute sini wili ngaki na tabako sanga ni wili kina na ngunu patana wanga patana motka ona be sulu na ya baka liba tau doko sarna songo ni batake dia kya me ko ngani sivia na ronondol nandola wachen naka na boleh pematal na boleh wachen na ngani wata vita talana ka ukla me dana kelatu na leni banua do bekenda na tamata tak ke boka ke mun isau ichu na ronan rau Witsanga bulundulu, odak, do kita na matangkali patapa do lava kitale. Sachunga na PEYE, PSUN, sangka cukup tale berana cukup tak kan risau. Rana witsanga bulundulu, kota tak. Endo semua rendo na patapa patapa kota cukup na
Social Responsibility Tax, SRT, seperti kena ICAL, or tutuwata na ICAL ko kajukan, Environmental Climate Adaptation Levy. Patalaga san musuk sombo. Yang mambale bira na katam-tatak. At ko ikana non ra ken resa rona ra bitsa ulundul la kodak. Yar sa bakla talanga na via mama ta bakali lai. Kali mo nakar ko te wale. Ando talanga kabi ken tam-tatak. At sol dal chunga na bebo kin matentu. Bira na bi kambani. Karo do musuka chuko na non ta ilap musuki. Sa no da FNPF. Takla chuko ni na bola na tutu na labo sawit ya tapi tumikin na. Me pa sa lutu may na 10% kina 5% na kar na musuka na kambani. Ya, so na kambani usini kila FBA ni to kambani ko. La so se musuka chunga na 10%. Ya na ilabo ran to laba ki bira na pe kambani mersoma. Oke to sa lutu kina 5%. Bata na kasaran dingo na pe kambani. Ya so na kambani ra dono numira na teman-teman. Era jenis lewan matin tu melutu kina 5 versi tok ngana chin. Lawan matin tu go kepa kain tu tok ngana chin. Kana ken rundu ya na 5 kena chin. Ena bai kurita karena matin tu kipir na pe kambani kara musuka cukup baka sibi na non re lab musuki. Mata ken tam-tam. Betos ta kana kara ni musuka mai na non ra onera do kumun daba kina non income tax. Ena dona rau 5.8%. Kemo pala ngi anton incentive na employer. Ini mera musuka si biya chunga main na 5% de kasa abutan matin tu mesa pa lutuk sombukin balen na bibuga ya pakai revi kambani rana no mera musuka chunga main na chini jal kodak kitu sana sulia nga main na chini kina 5% ya tu na sulia duran raw 5.8% bi kora kambani ya mera ni claim tak no na tax deduction imbal balen tak kina no ni bada kan total ni bada pa libu sama Bebu kita lagi nama tentu, waktu itu ada capital gains tax. Rongo ro wiriji itu ada stamp duty, waktu kena capital gains tax. Capital gains tax, nunggu nego bulu tek, kita bulu tekan mobile jangan menggele. Karena semua mai be ketu ne bata capital gains tax. Ya kau bulu, okona semua kena stamp duty. Osa pa matalo itu stamp duty ni sa bokoli bakan tua. Betiwu mana materi sih kan di bulu oksita, kotain. Suara kau cuma mermi taruh kasar suara stamp duty, okabir wawa. Warra nga bakal nila sa po nga ko bidrasing. Mata po na materi sing bulo ko sita. Kay ko tumen na muluka ni bibuli ko. Usar sin so mo na ni bata ko na stamp duty. Iyo ko na kenakan tuang ko na capital gains tax. Sa lewa talan matin tu. Kaya ka na tumbo rawata mekina. Bikanta na tamatan tundu. Kaya ko bulta ka sun munggale. Kaya ka ngay no na tumbo rawata mekina. Alilay mo na tulus ang bulundul. O na sinisuban na bata ko capital gains tax. Iliw. Doyalen tu nga sin ka oron undul. Sibian cin kau nundul semua. Ya kau sa tos sarkina tolu sa ulundul. Ya bela to tarana bibu ki biket le nevono. Ya pakai ko politiki ngele juga se politiki bali. Ya pakai cura lo mambai ni tolu sa ulundul. Wasana sini semua ni pata-pata ko capital gains tax. Ya ke mane sibia. Na toro mata ki ngai rawata ki tolu sa ulundul ndul. Oke to na sianga ni kota limu tolu. Yo ko sana semua sana ni pata-pata. Na tolu sa ulundul na undulu. Ya bela 10% na capital gains tax. 10% ni tolu sa bulgan doon na undul ng dola. Kita sin ko tayo na tolu sa bulundul. Ya, kaya makalilimin tolu sa bulundul, o sarang-sarang ni sumunto ni bata-bata, ni capital gains tax. Kaya liwit ko na kaya pibuki ko ginawa na matintu. Total ko, kaya kaya kong jinaw. Kaya kong jinaw, bata ni liwit ko na tuhmati. Para kausar suki papalang, imerlaki hindi kaya pabunuay. Do talar kabo sampai tangan mati tu kaya bagi konjino menambangi orang yang wanjin tak begitu mesau ni nona buka taki na kaya leto mati batal laki nona foto-foto mendul juga ikan kan lenggarai todo kaya na sulele sutale na mati tu na bika keda maybe okaban mo deduction batal laki na tumbu lava kapi ko nambangi kinda kilangan icunga na mo loan na cukutalangan mo interest. Maksudnya, dapat mandikir namo ni pembandal, kemudian lebihkan itu dalam mantan nanti ngulik-ngulik, ni beri nangai baku rita itu ngana bital noy, nangauna baru taki, nangauna ni baki Kelly, and Radio Fiji One nando mo ibiti kay na FBC TV.
Nandangau na tiko ni Bakikeli na Radio Fiji 1 nando mo ibiti kay na FBC TV. Kaya ni Satos na tiko na iba madali na gunungo. Binaka ocho ni ba mo tani tu sa tarasar to kaya yan ni na be incentive to ko kadibaki na yamengo wambi na kaya na luto so muna iba yo asaba tarava maya. Do tala kambi imbi talin don me nda vital notak don talanga mereklana len wanuai baleta o kito na vale komuni bokata baba vai ala tal tungana ni to pengaravi io elevo na ni to pengaravi do bokata usar tal tunga wana ituku rasulia mai bikito na len wanu beta o kito tu na bunua kito le volleyball kina tu talanga na bunua kito sin le volleyball kina mentando wakasama talanga wakabinaka ni nangona ndo kadiba kina bango sona be kamelutu chiko talanga oira talanga na tamata erdo sanga talanga merawini chunga do talena kambi bi ndo donu menda dokila baleta okenda itu tal tunga weekend na sai bakarau tu nanda bula talanga na besinga dali bulwango dawari tu nangani kawitak na receipt sule lama yo turalana mo bisau o sa kabutakal bitulain na receipt nung don tal tu nanga kam nanga buray taman tanga na sonia ya na nungon betana ya batanga ya yuko ando bulia chuko may liu ray tamanda Ito man tapakarua. Na yayango ando bulia chuk may na vida na bula sa uchi. Kena isa ando bulia chikin nango. Ya, tapos sa kena isa bongo. Kesa lutu, yo sa doon may sa kila chuk ilomamu. O yo sa ngombiak na ve tubo ko sa kadiba kyoche. Kung ese binaka kina mentando yan ravire chigo nando boli taka chigo wiki na sona matanggali aya bangko. Ni o salay boli nga o sa reda ni sa baka evita la chigo na kango baka toso taki chigo nga se baka chigo nga bakan dua. Sule may wiki to sona itukutuk. Beta ira talanga na tamata tamsakani o ira nando sanga meron do wini chigo nga rando le baka katanga kikenda talanga na leni manua. Ko endawaray sarto ni bakararaman tayo bakalyo. Kuya kasa ochoni sa nugu vita taon na kital chunga vikenda na biokani pambimbi kenda na itoke nda vingarabitu na nonda vi korkoro na vi tonda kuni koro na nonda panua na nonda do buli takitu so na kentin lalai se taba mer do roko watale chunga na vi tu sa mer solia na dota na benefit me solia bir na len bandua beta na veitu bango akadiva ki nakaba formuleta na matintu me bakatamba kindo bekenda na len bandua beta ko apa matal taga iliu ni bataka indo tungan itu tu me bakaliu tungan na ibakataba bango me ucha menge nakakina na vengarabini matentu Ngo ndona kena itu baka mesa solia bakalia bu nanganga bir nando baka tumbu bisnis. Me nangai tumbu binaka na bisnis me ngai na roni lorai bana vet bana corporate tax. Oya eso na bunwa ko no namate tu me sanantana ngai baka ilaw tagimikin na na takataka ni nano na bengarabi. Nako chet. Na vale bo sen bo tomana matanga dora ka o re tsungo na kana be vale i subo matanga na kana sama e langan ko na ko sa la kuseto no to proburo ko COVID-19 sa mai tamusugi sona proburo ni be proburo ni labo sanda la ko bakali mo titi abri mo na ka tumanda mai vale mo tito sona kapich ya, oke tu mendang me balbal dor kana ni tungol mai tengo me kitu mai bangarangele. Ya, satu ni mai sa wawa ke tu mandan beten se tu wana chuba binak. Tun tabana ni gele na kana tu soli se lista kana gele. Ya, labu usaha ni tu matin tu na kabu salango.
indo talangana bebu ke sala ko birana tokin gel se oira na do wakabina katakana gel se kwen gore kia na subdivide kina gel tuna lewan matin tu kia pakao video bindan mu gel wasa wasa babinaka dak babinaka kaya itu wak kia pakana kena isa bagela we koto mena lele men milion kituna ba sulebi ko rosa wala pasente ni beka kuni pada so pada apa I will support tax deduction kaya ba may nando kina tul milion na kaya ko bangata kena was-wasin ng gel may subdivide taki ito na sulebi ko tulong sa wala pasente may natulog kina 15 milion ni wasa wala pasente kaya baka 7 milion na kaya ko bangata ito na sulebi ko oras sa wala pasente na kani bebu ke ni matin tu pira nando ngarapan ng gel karena kanku ada cukin wera kanan daw wera nando ridi nga bali bulu lagi yo kento tu wabe ni karena vi kor usare da chungo tunji wa wala yer tu sebara chuni se pinta ba bina nor to gele na matangkal ka se na ya ngo sa tu tu wa era pokati ba bisnis chuko kena na bebu ke matin tu na kana soli so na era kakuni su mata mata eno ngono na bulbul tegi kena non nangel chu talaga ka bibu ke membala tira sa ngo na klacho ko ni tamu juga na bibu kaki na ba benar sa lewa talam matin tu ini ke baka ko buka ke baka ndonel no buno buka tani no buno biti ili ndo so mucho corona $1 dona boniango ngo sa lutu so mugina $1 bala sa no bibu ke pikanta so ndo pas kundu ko ni mera do so mucho di bata ko di pata tax ngo sa lutu so mugina $1 Usutio kemro review kan dari na kami nando talamandan na tingulakala kana ngono warutaki nonda ngona ni Baki Kelly and Radio Fiji 1 ndo moibiti na FBC TV. Na wali usar na ndo wata tamai na ngono borutaki nonda ngona ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 ndo moibiti na FBC TV otu ni waswasi ni nonda vital noa en nonda ngona ngo kemro review kan binaka wachoni me kiro me tinia chigo na niro vengaravi na single bina sindindai pamota na kiro sa matala chuma ina vetu tu ba lile bu so ke batana kena be ngata lalai ni vengaravi baka kena komine ya ivalangi baka kena sumine baka kiro me tinia utaran na kena andravi na nonda ya alabani maten alabani benua viti ya ang bautan ni do watoka itu na nito ndo talangana nito itabi na border security kito ndo anda bana siang warai niyo kito tondo nga chiko talangar to na tambata ni Durbanua chiko orto na ministry ni Mbula chiko orto na ministry ni trade erto webu kita nga bigito na kena enrai baka kinorto na biosecurity kareta chiko na lini benua na bi yanu baka ninda ngai duru muchungo na ndoranga na dende na kena sangai chiko me betango mai kina kena duru me na benua na mate ngona COVID-19 merakuni nui ngawa kera raida ni raduru chiko mai na iota na wangale lebu ini nonda benua matayo na wangale lebu beta me ka ninda binakata chunga na yaya me ngai chiko na biboli Jadi bagi cuman nanda matin tu na kali lebu nang gaiso ngamay na usana cuma na container ta cuma kinaya iyo cuko na itu betu ba beira na be wangang tormanda ni bimbiu mai dona wanga mai Australia warai ni bimbiu ngamay ka na matakalela ya ka bisa kelebi ke dua itu bi ko cuko mai na mati ngomay kya na lomani mbai na lomani vida sanga bula singa raso tu mekine waya sando donu mengai mai sona iba kata kila kichu biar sana temate nira na ado talanga mai na nonda banu warai talanga nira ge ngamai sara kele sara ngai baka tambui sara tal tu ngamin do biar som ke rangoner kele me kina ichu na quarantine station donu merle clear tak to me kina irton tambata kata di Mbula sana utia sana kita kabar non vengaravi na boni ve tambana wili kina kito orto na biosecurity orto na tamata ni Durbanua
Ni bakatala ya chuko na wangai na wabulebu nanda banua o era na kena kai mua kabitani o era kena na leni wangai era chungai lom na sinindu i bakatara indu sop andravi talitunga ba binakai e bakatal ngai kita wacho ni o era na iota era ngoli tiku mai na nanda banua na ngonongo baka mibi sanda merongoda na kena nona mai kadipa kina nanda minsta na turang na attorney general na kena sandola tungo na bula lane waktu kita waktu atu na blue lane ngona air na yata durmai iyo me baka ni ngonongo ngona saltu ani kugundu me New Zealand me Australia saravia sa oti telanga na ngona ni tangla bananda bano ngonongo sarti gu sismai kina baka ya na yata nanda bano iyo kita usinin dolava raramba ne be yota kede e via durmai nanda bano na ngonongo mena engage tarmai se mena rovi tarmai kay nandua na kamba ni Bengarabi ni Yota en non vanua sana oti sana ngai buke kwaya mengai si kerea na nona biba kandonui mai na tolu na tambanango ngona Ministry of Trade kwaya reda na lava na kaba kay labo ron mai sulia na kengai mai na Yotango kena ka ruar to na tambanan nimbula Erto na reda oira na gay mai or na ponto chung meba na yota ya. Sini merto ya do me kerto ngi menji kebi. Oira ngo bernim bimbiu mai sa vakau mai na nora lab test result negative lab test result. Kya sarto na kita kata kina matentu na Ministry of Health na Ministry of Trade na kena bagando ni medurme na dona yota ngo Watar kirka tolu ni tambana ni bibando ni na kena durmai na yata ni ngona ni nonto buno na ngonongo orto na tambani durbono orto na Department of Immigration orto ngaya na tolu na ngono sa soli kina na bibando ni na sulia na ibola na Ministry of Trade na ibola ya kito sana kay pangata baka ngataka na be tambana taleso ni Bengarabi na board wilkino keto tamata ni durbono na ni kastamba wata kerto na bio security. Sana otia sana ngai soli tubi ra merangande kera be ngande kina be nanda yan nanda bano. Sini bakatarai bindona yota me soli buana be bakandonu me ngole tale kina ndona banua. Ngole mai suba, ngole lautoka, sia ngole sabu-sabu, sia ngole bonomlabu. Mai nisula dinga tambu di kele tale ndona banua. Wakan dondonu sara main danarau. Danarau tondo nga ngonong ko sa panduni mera me kelekin na yota ke mera me garabi kina. Na lomen ni bay ara sokuchu na lomen ni singa ara sokuchu me kina ya. Na bi panduni dondonu chu me sibia na chin kabana singa. Lebu ra bimbi chu me nisulandi. Ke sibia na chin kabana singa erto nanti ke na erto na taro na tikina na tambani bulai. Ke lelai mai na tin kabana singa erto na mai bako tia ko na no to tin kabana singa na quarantine bay na bonoya rada kele tukina tambuni ndo sombu yo kito Bengarabi tale batatal tunga ke erto na nevi erto no visa na kena enrabi chiko na wangai sine kana ki me bangaya lo rate tunga na tomate lo rate ko na kakana na wai na Bengarabi waya me vangole chunga bir kwa korto me ramen de me kele chugi na indena rau ile una ngata ni Bengarabi rabi na katani yot itu ko ke na port dena rau naka ochen na vale au klani bunga sartu na kae sa mbita patana matentu menda bukikina ndo buitikina na leni bonobiti me kasaba artege otitiko sanangan rebikin on the biturling tagabata sanga wala ngol kendele ni bonua matanga kini randon bisnis lebu sarana ibata sa kaulevi abali liti na kamera na soma kimbal sanga rebikin bakali bono tabe bu kita kabata o kendele ni bonua na lagi boli matanga kini dali boli matanga kina orang don bisnis mera dinata no retabi baka sabar taka cuko canto ni putini salutu libu ni bata baka kumai klan yang garap ko rambat itu na kena saginga na kena lebet kita kitale no de bonua na libu taro cuko sa ko libu bata besangkai kumi santa ke boila pota wibe
Kla na ya wata tanda ni mati tu koto. Ena no rando ni fiko ni economist. Ni libu ngana ilabo suli bikenda. Enda na babu na talanga na kana babu ri na ilabo. Me bula kero nda banua. Ni chiko bikenda na ilabo ndana be boli tunga. Enda no sutu ni ngara bi na runundur jin garua. Kena vali leite kena pata bikenda le banua. Pata laki na kasalango. Ndare da libu na kapata buti chungo. Pida sa bulambak sa wachini mdada katu rosa bulambak bada. Kuasa ke kini mateni nguna. Ia bertokana na lean sanda sota kaitiku. Sa rai kina matin tu be kata sarang na leun bono mentara taradak. Klana na dona torun dona ngona tende merge lagu mer bulak. Mer na mai vangatak menta boy pai labu takana bono. Sa rai sarang be kata. Yang na pai labu tengah apa pindah kana leun bono. Na buat adak tal na bira pe ka pai labu ino bono. Na buk sa talangani tutongi kitundu sulia. Ili kitundu labu tu tulan rauna pasente. Tulan runa pasente na apa na tutongi lava ki pira bet pitsa buka 5%. Ala leda kan tu lava ki pira tu na income tax. Ke buka buntak kasi ko ngo sakit tu balik tak so misalnya orang matin tu misal sini ke 5%. Sini kan membayani kitu sanga me babur dia tak mera mereka konsum apa sah. Yang kena sanga ngami dia misal do batan mat tu dia don bisnis. Yang kena sanga tak kan buat tak kan bonua. Yang baru dapat tahu juga dan dinat. Saka wala ko kanda leni bonua. Wata la keni randon business. Baran dinat randon tavi. Ni sa lutu so sonia ke mandam. Walu tumi so be kanda leni bonua. Kaya mendan de kaba chiko. Ba ko klani seni se lutu so bona sonia sa chiko na ni tu tabana. Ardu yang rapat talang na tabana ko. Chiko talang na bata pasiana tutongi. Lava ki pira na be don business. Kara sanga ni jinata na tavi. Sa lewana mate tu. Nekana bakal tumi so be kanda leni bonua. Nekana buge buiti chiko na bonua manoviti. Apa levo. Na wali usara kimro na biokani da babi bina ti wali ubi epeli na ua na Chief Auditor Objections Review Team ke Chonetani Buto na Director Boda roi boli sile si may natambani ka stampa ke na kumuni ni bada ni nonda matin itu may na vital no talanga ya sana may dapat kina na ngauna baro tigonggo bina wali usara mro sulian mro ngauna moni monro may nonda bulang iti ko na ngauna baro tigonggo bina wali usara na baro to may na beka muni ombutumbuan ni kalungat sa atiku.